Hi sis, jalannya skandal ke? Skandal? Uyos, kita skandal lah. Husband saya. Tak adalah, I tegur sebab nampak macam partner you ni tak bersiap. Saya rasa saya tak buruk. Saya cuma tak bersiap. Boleh tak you rate outfit dia out of 10? 5/10. Sebabkan husband you tak bersiap, nak tak kita belanja you outfit? Boleh? Boleh? Oh, serius lah korang manja? Okay, jom. Okay, korang dah berapa lama together? Nak masuk 6 lah. Tapi 5 years dah married. Kenal dekat mana? Dan saya kenal pada kecil. Kita orang kenal pada 2013. Yes. Tapi kita orang bermusuh. Time tu sebab kita orang masuk Satu program TV. Program TV. menari. Saya grup lain, dia grup lain. Kalau bermusuh. Ya. Musuh lah. Kecil-kecil dah gatal lah kiranya. Saya tak tengok dia. Saya pun tak tengok dia. Dah besar, kita terputus cinta, dia pun putus cinta. Serentak ni kita orang decide to kahwin. Simple. Korang suka tak pakai matching-matching? Suka sebenarnya. Lagi-lagi kita orang dah ada anak ni. I lah yang decide untuk pakai matching-matching. Sebab saya kalau decide matching-matching tu, dia jadi matching macam ni lah. Tolong Tolong buang siapa ni Siapa lagi clingy? Lagi clingy of course lah dia. Apa perangai wife you yang you rasa annoying? Rebel tak habis-habis. Satu tajuk ni dia boleh panjang berjela kata tajuk yang lain tau. Kalau tak ada buat salah, dia takkan bebel. So mesti ada salah tapi awak tak nampak. Ada sikit lah kot. Kadang dia lebih game, kadang-kadang dia lebih anak. Terima kasih Buang-buang lah keluar, sikit keluar main game. Dia apa? ML. Bukan dengan Lizzie tu, bukan. Tak tahu. Macam mana tahu? Kan viral. Inilah dia. Saya kan pernah menari dengan saya- Lizzie. Kan Lizzie bagi tahu saya. Okay, Lizzie. Apa perasaan you lepas ada makeover you? I happy sebab dia belanja satu lah. Nampaklah fresh sikit je lah. Boleh tak you rate outfit husband you out of 10? 10 of 10. Nampak lebih emas, macho. Thank you sis Pile.